Bwirigiro bwakwa ntuko yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu na njira endaja rietwa ni Maureen Kinyana ruani tariki 30 mweri jwenana mwaka ni jwa 2025 tukiambiria nteto ici ni ati ndagitari Githua Shira ni areganite na nteto iri kuthiuruka ati kuri na mwaji wa murimo jwa Mpox ndene ya sibitari ya Nyambene level 4 aria nkuruki ethiritwe agitariria anto njira iria chombekia kwethirwa ukigwatikana na murimu jojo wa Mpox na nkuruki buria mtu abatere kwethirwa akimenyera nikenda atikagwatikane na Mpox. Ningependa kuhakikisha ya kwamba hatujapata kesi yoyote ya ugonjwa wa Mpox katika hospitali yetu. Kunao wamekuwa wakipiga simu na wakiuliza kama ni ukweli kuna mgonjwa yeyote ambaye amelazwa hapa kwetu na Mpox. Ningependa kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa kama hakuna kesi yoyote ambayo tumepata katika hospitali yetu. Lakini vile vile tunaendelea kuwa waangalifu sana na kuhimiza watu wetu wakuwe waangalifu sana kwa sababu kaunti yetu ya Meru kuna kesi ambayo imekuwa confirmed pale katika hospitali yetu kuu ya rufaa ya Meru, na kwa hivyo sisi wote tuko waangalifu na tuko na timu yetu ya response team, ya surveillance team ambao wanaangalia na kuhimiza wananchi vile ambavyo tutakaa kuweza kujizuia, na in case kupatikana hii case kuna response team. Ugonjwa wa Mpox kwa jina lingine unaitwa ama monkeypox ni ugonjwa ambao unaletwa na virusi na ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya contact hivi kwamba mtu akija shikana na mtu ambaye akona huu ugonjwa anaweza muambukiza, na pia mtu akija fanya mapenzi na mtu ambaye akona huu ugonjwa pia hiyo ni njia nyingine ambayo huu ugonjwa unaambukizwa. Kando na ule ugonjwa kama ule wa COVID ambao ulikuwa unaambukizwa watu ambapo wakikohoa kupitia kwa hewa, huu wa Mpox ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia njia ya contact. Na dalili za huu ugonjwa ni kwamba mtu anapata rash ama mkurupuko ambao unafanana na ule ugonjwa mwingine tunaita chickenpox. Mtu pia anaweza pata dalili za joto kwa mwili, joint aches na dalili kama zile. So mtu akija pata rash yoyote ambayo inafanana na huo ugonjwa kama ule wa chickenpox, zile ambazo tunaita kwa kimombo vesicles, akijaona akona rash kama hiyo ama mtu yote ambaye amekuwa in close contact na mtu ambaye akona ugonjwa kama ule, ni vizuri anakuja hospitali na tunaweza kuangalia. Uria wari munini wa ngavana ndene ya kaunti ya Meru na Kagitene gaka uguchwa giti kio bunge ndene ya Tigania West niwe Titus Ntochio na gwatanirite na baria bathomaira cukuru ya Thiaine Primary nikenda kuruguria irasi ndene ya cukuru ije akiaria noritie thirikari nene kwithirwa ikirumira kithomo na nkuruki kuinyeria bangi baria bathomaira primary mwanya kwithirwa bagichoka ndene ya cukuru iji nikenda guchiukiria Kagitene unethiritwe twikinya mwaka jwa 2027 akethirwa agichwa giti kio bunge. Ukinya cukuru Thiaine Primary School kuya kubarugera class kira barapa thomaira au cukuru old boys and girls ba Thiaine Primary School baumbite kubwithi ku renovate na bwendera kura nene sana no ndira bambire program just 2 years ago to 2023 chairman wa alumni autoira already ba renovate ilas kenda. Congratulations Thiaine community no twangu injeka eraburitete kirambo bakuria antu betu bonde wara bari Thiaine West na nyembero kuntu kwa njumla utegentu genge yatithia nthi mbere gite kithomo. So tafadhalini ona tathomaira twinde watu kamatha na kutharimire urona nguginjeka kana ya biashara chaku ire tabweka choka primary school ire uthomaira no primary education no basic education musingi kenda womba wetha university njega na womba kuendelea mbere no magodho ina proper basic education ora bonge beta kuria
thirikari nene tafadhalini antu bena thina tutumireni beche cia nthi bwega nontu ya thai ende Meru county yonde elected leaders atongero na habari eri beiki antu State House pakagere 5,000 3,000 ingwe chotheri kibagere ari president atabitheka manto yareko atabitheka manto yayo mbeje cho president deke yana ikagere ta school competition kamba je kaya school taito yuko to kana school nyinge kacho struggle imenye ikainga mbere no tukurelezo mbeje in good time hei makosa kwa tanto State House no bana karangiri le itutu itete community mbere lakini tuwane atire kimomero wa atire njoo etithikaona bikongo heyo buni ogoti wetu kere ni betare lakini 2027 ukambera obo kabwithe so ango dobora unde Titus tuju kedero wa support na imbike to brand ground ekuga ni kwa nantuchia choka siasene 2027 niko ndani aina ndrenda gitega Tigania West ndi member parliament antu bara badoma chukuru cheto especially primary cha Tigania West chiriali mbaya etani chukuru bo beseti bona bora ukari bona bora batete bora alumni at least to subsidize bora thirikari kwa yana to thirikari tomba wakairazi bionde tubirinya to chipin to community tubiri ana wake na bomba ko to manto ya example yetu tona thinya ine nite na mbere kuonekana na akungi ikenda tukomba ku move forward kintu kia mbere thukuru thinya ine rari down but thai no tubwa alumni na achiari na chairman wa mwako na chairman wa alumni ngona itwetete bwaga Hakariba nkando ndene ya ward ya Kirwa nari ni bonanitie kurega kunganirwa kwao kumania na mawira neza reba kuga mawira neza tate kuingwa nkurukini bethirite bakimeneria mubunge mugambire ndekere kumania nawe kubekira wira ne bwabo kwethirwa bagikirwa stima ende mwankira nande gutena stima ira chithiritwe chigikirwa guntu guku bakiuga nande gwikinyira kagita ka campaign bo batethirwa bakigambwa na mbecha ende ni manto jegie weti na mbere eri kutantu kwina sima kinyamwe tuturo otumira sora rira kulite kukabatu na ndino totere kaliyo kanda like 10 la inge nyumera taikora barabara kutie njo kinyemwe tyo naja twakalenya ntu batiringa kula na igiza la kula batweka kamutena na gatangine baturomba kula ende andi ciao cionthe uteo bagitate uteo boyuraja na barabara emwe akuma maili 7 mwankega itiega kinya mwanka mbaria na yo ne thithitwe kuma kioski ne gwitia mwanka kando ni former governor rari kukawira na iyo ingi nacio isitigere kuma lamini kuma kweruga mwanka gutonya mwana kana ya ndunjuroma na ingi kuma kwa mwenda mwanka gutonya na ya ndunjuroma ige ankana na roire rwarera ndere uyo wetwa marocho itu akuthurire timwaro cia wetu mitembari waja na gweturikane wale gweturikana ntuko itekuraja tukuromba mheshimiwa Rendikiri uria ukomba gucio mia uturetere stima na aja ndunjuroma nikenda tukomba gukarabo bwega Mr. Rendikiri tontu ukeja 2027 tikira mugambo yonda kwira na arua ututegere nora gututegera tuketho twe na gwende bene utejo twairie rojo twira yanga kana weja na mbejo twira kenie kana igana tware kana ugo kana miaka 5 tutakona batwari turenda uria wina maendeleo Biashara thokone ya nyinga ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi nande nyume ya gwitikaniria atira miithirwe igikirwa ndene ya thoko izi mukandarathi nethiritwe agikinya thokone izi na gutega guntu kuria gukethirwa nande kugiakwa ramiezi aria kariba kiathira bethiritwe bakiuga ni untu bura bukethirwa bukiguna thoko izi bonene na kinya kumiukiria Riri na mwagago na wagia bwokireru thokoni ya cia Kanyinga wandia ganga kiri gicigo mbunge kia Mara akari barabara na miako na proti thokoni no bari no gwa ya nyomba ciao ikomba kwomorwa nontu bo wikiri bora miaka Tharaka kuthibwa mumbuni nyuma ya kandarasi na chabe aba wikinya na kuthima kura barabara bateri kwithirwa ri amwe na gutwika nyomba imwe na imwe ikomba kwithirwa ikiomorwa kenda gutiga barabara ntu baba bariuga bari na gikeno bakiugaga gutire gworenderwa kire kirio kando na umwe bugutumirika ntu ariku ni tontu ona nyomba ile tu respectaga ni jeje njara ni kunene ni kanyamukani ni tuba kuweria kogu ona gutikire kirio gya kwariria by the way ni kanya mtu wonde abati kwirwa ifilimu no kurondeka andu bakodi magabarabara eu
bakuruta wega na nyomba yuji alingwa mtu niatike kolanika ni mtu bwa nikalendete barabara eyo ya lami nekeje ekulinga nyomba ya mtu niatike kolamikira yo bakiaria na ndiki bandeto baugite ibanyamarite bunene nontu barabara eno burera turaga na kogu kuonera mintura cia kwao igikeno kinene tukerwa twego na ndiri etu iri ari gukuya bikibiki cia tureithite kaikogwa na maria ari kurite nontu ba mitalo kwingia na ito turirite kagita kainge tukagatie tukwenda barabara turikirwa lami ni mwesimi wetu muromu anjuki na riu gatugucokia nkado nyinge muno ntu tukuona barabara riri ni ambiritie na tena witikio ati barabara no ni gukuluka kulingana bure turinite barabara ni etu barabara ni tukwenda nuntu rimwe na kwaura na baskulu batikuona migate no eja na baskulu bakinyagirwa ni migate mapema riu ni tukwe mwesimi wa turudire barabara akiongera baugite rami akatharaka kuthiwa momboniere gwakwa ithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gatetheria ntura na thoko cia mbare-ino gukura ikera kwa riu igiguteria nuntu burora jukagia mathaa maingi kuma karwana uitetie karwa ichogoria igakujua juagia kogu barabara eno ejete gututeria muno na gutwingurira guntu kurai kuingaru ona kuna elia kula elia maria kama adukaga ni barabara kogu barabara ni tuke na nikienda la yomba gukirira kibiashara yomba gukira kikumla lamini unajabeka chana kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Hetana mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkoretire nteto nkuruki Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ya na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Luigi Meru National Polytechnic ni gituge na njoru ya ubundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'irang'ina kia anthiguru gukuria ngugi cia njara wiritaniria gwetu ni kwarito betu uritani bugwitaniria negita uba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Iko on.
Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. Gichokera na Nteto Nkuruki mwandiki munene wa kiama kia BAS kaunti-ini ya Meru niwe Alhaji Mwende na ugite kwina mibango ya gutigira kiama giki ni gigucokanira o kairi aria ugite kinya kethira kuri na kesi nyingi ndene ya kotini bagatigira kuri na ngwataniro ndene ya kiama giki na gwikinyira mwaka jwa 2027 bakethirwa bakithura uria ukethirwa akirungama giti kia useneta ni untu kuri na bathatu bari ndene ya kiama giki baraba kwenda giti giki. Mwandiki munene wa kiama kia BAS ndene kaunti ya Meru ni Alhaji Mwende augite nandi nibambite muroto ryo gutigiri bakuthiria magamba kiama giki magamba jara jabarumirite kwa kagita. Turari na magamba kenda kotini na kinya magamba jange jatekereja ukenda ja kiama jange jarari individual mugambi na antu byombe mugambi na rohaji mugambi na uronge mugambi na bwana na magamba jau jonthe twajathiria kotini atubau baregoro na ibonenia goodwill ya kuthiria magamba kinyajara jatigere kotini jonto tweto ukiama kia BAS gitethra kile prepared for 2027 general elections. Akiguna ndiriji igatuma atongire bonde bakarite biao gutina nkuchanio antojeto na magamba jauja ikotini jathire mugambi manyara ajuke giteke ya secretary general wa kiama bantonchi bachoke kiamene ntauwa bachoke kiamene jonto trobarare baumwita kiamene bedre bari kiamene gatigate no tongeria bakibuti Mheshimiwa Kiraito aregoro aria patron bus driver mukoro wa Kirira nikenda tumba gwitia basi ije mbere na kinya na haja mashinani turarujaga aja Meru turari ndwene tutira ketha na yana barabare antobeto guku kinya kethra nabo itochokete of late kwaraniria na kwira na tewothi amna bubu agwa baraba tongerete kiama giki kitibie guru ibakonekana bakenda itika seneta na kila kiathithika ponde abakachindana ndene kiama kona nuke bakagite tikiti ekoromba gitikene seneta na kiama kia BAS totere mwago karante turisovu manto jaja turi BAS-ine na ndara na mugambi manyara igorore senatorium bed yawe mugambi manyara bera very clearly airende gweta muchujo
no ria wonthe ukaumira akiendaga giti kiu akwendaga senator na kutwetikanirie tweta muchujone uria ogachindo muchujo a support bau bangi a support uria ogachindo a support uria ochindanite Mutiende akiuga Mwankina Nandi batira uga mwerekera jwa bakajukia kimanthuri gia siasa cha Kenya inde ugarwangirwa Meru Rwamba side kugwata mbaru gavana Meru Reverend Isaac Mutuma Kiraito noni mheshimiwa Kiraito noni kwa Ruto Kivuti noni kwa Matiang'i DMK noni kwa Raila Mugambi Manyara noni kwa wa Munyoro kwe bange bakono kwa Kindiki nare kwa ule muona ntu bai nara bagwita kure boto tumite beta gutwira imbieri nao kenda rira tukaranthi tuthithia decision, an informed decision. Tuga all politics are local. Batwe tole county branch ya Meru itogo support Mutuma wantoithinkia 100%. Muthuri Muriuki wari Njuma mutiri wa Kangangi. Hau ni oto wakinyira muthia jwa nteto chietu cheru thaa mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya.